Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya nga'y matin New Year's resolution mo itatawan, Inteng? Ti New Year's resolution ko. Kat saan akon nga agsasat iti arak? Na, sigurado ka ka di itinayta, Inteng. Ay. Una, dungo. Kasi ka nga, kanya ti New Year's resolution mo. Timat New Year's resolution ko. Kat saan akon nga agong ungay. Oh, sigurado ka iti data? Ay, depende. Naa. Numatong palmutin New Year's resolution mo. Sigurado ang matongpal ko man. Ha? Taapay mo't? Timat pa naging inom mo ka, ti kanayon apagong ungata. Anya? Anya tigatanga, marito yan. Ilepas mo lat tanday tawalwali sa maray, taurayon ka amalpas. Agtugtugawak pa ilaang dito'y papag, pagis-istoryaan tamatin Makamuka nga rod. Kat, kumusta nga ti baro atawin niyo kanika ba daw? Ay, mayat, uray dudua kamay, naragsak kami latta, nga uray saan ang nagpaputok ni Badaw. Apay, kayat mo ayang agpaputok ni Kabadaw. San mo? Ay, delikado da itapaputok. Paggastusan pa'y. Ne, marito yan. Ada ka matgayam ditoy. Umay gumatang ni Marituyan. Ngam, orayin na kanon ang makawalisak. Ta makiistorya pa'y. Makiistorya akpay mat nga rod Ah, Umayak ko mamut gumatang. Ala, itugaw mo pa'y dito'y abay kaw, Maribanang. Ta istoryaan taman ni Marikuanang. Taada kayat ko adamagan kada kayo. Anya ngay day tamaray. No anya mo't atin New Year's resolution yo. apay. Ada New Year's resolution mo, Maribanang. Ay, adda Kayat ko kumaamabawasan ti kanayon a panagong unget ko. Na, mayat man taada New Year's resolution mau maray. Ay, da kayo ngay. Adda ka di mat. Ay, awan na. Basta ti kanayon nga adda dito'y panunod ko. Saan akon nga agpautang, ken saan ak nga umututang. Day talatan atin New Year's resolution kaw. Sika ngay, marituyang. Awan mo ti amaw. Ne, mayat sakit di tungtungan niyo Talaga amayat Clara. Kayat mo ti makitungtong-tong. Ay, katuan umayak ko magumatang ka. Mala, itugaw mo pa'y dita, tanay, dandan ni malpas konti walwalisak. Ay, umay kamot agtugaw dito'y abay ko, Clara. Ay, katuan Anya ti topic yo May papanman di ta a New Year's resolution. Ay, mayat man. Anya nga iti New Year's resolution mau tuyang. Awan pa'y nga raw. Damari ba nang ken marikwanang ketadan? Syakla engen ti awan. Si kangay, adamatan. Adan ket no kayat mau. Duata ang mga ramid iti daytoy a New Year's resolution. Anya ngay dayta. Agpakutong ta. Kabalam. Apay ki dinasaan? Si kangay, kabailam. Wen Kano saan mo amaramin ngay? no kayat mau. Di agmulta jay saan ako mutong kadata. Uray agpapakanlaan kas jay. Sigay, kayat ko dayta. Ne, Ay, mayat nga agpayso day ta saritaan yo wen nga agpaiso. Asino pa iti kayat na ti sumalay? Ay, saan kanya kon? Husto laang mat ti pamagik. Ay, uray siyak mat. Saan akon nga agpakutong. Tama nga no agbalinak ton at tulang. Alang araw, da kayo latan ti saksay. Makita yung mat siguraw ti bagimi ita.
Da kayon to ti mangibaga, no asino ti mas kimutong kada kamay. Ay, katuan ala, mang rugi ita, rugyan yon ti agpakutaw. Nagbayag ka na panggimatang iti kapay. Nakiistorya akpay nga road. Kitamaw, nakitulag ak. Tulag nga. Kinatulag ko ni Clara nga agpakutong kamay. Apay, maramid mo nga raw, tiyag pakutaw. Ikatwa na. Adda multa ti saan ako mutong. Itag pakutong ka nga ruda. Tapno saan ka nga agmulta. Wen, uray kitaem. Mapalabas ti talo a bulan. Nakutong akaw. Siguro dumlaing. Tawan pangalam, iti pagmultam. Lumaabak ka. Maaramid nga tadamari tuyang ken Clara ti agpakutong. Ay, apay ngagpakutong da. Kasla isumet ti New Year's resolution da para iti bagida. Ay, Ti agpakutong. di mayat no maramid da. Ta para iti salon at da no agpakutong da. Nang runakit bumakit dan. When kapilitan nga aramiden da, gaputag multa ti saan ako mutong. Ay, kino adda multa na. Ay sus, talaga mapilitan da nga agpakutaw. Ay imbag tadi kasi mali. Apay ko maasumali kat sa anak mo't analukmag. Ay uwin, isa bagay mo't kiday. Kamangan no mairaman na ka madayet no agdayet ka. Apay ko mamot mairaman ka. Una, ta mga no saan ka ngagluto iti makan no agdayet ka. Madlaw ko kun ka, bakit? Anya day talakay. Idi kalman, itlog lang alinambong tikinan mau. Kun natag, ita, apel tikang kanan. Kayat ko apumintas ti pambagik lakay. Anya, asinaw ti pagpapapintasam. Ni tuyang. Tuyang, apay mat. Nagtulag kamay, ngagpakutong kamay. Ket agmulta tay saan ako mutaw. Ay, nagloko kan. Kasano no maabak ka? Apay ada pagmultam. Adamat tay pensyon kaw. Umanay pagmultam dayjay. Ay umanay day jayan lakay. Ay, kalalay ngam ti agpakutong tapno di ka agmulta. Sayang di pensyon mo, no imultam. Pagkaantan iti makabulan dayjay. Ay talaga alakay. Ag-exercise akpay kit di ha. Tapno daras ti panagbawas ti timbang kaw. Ay salbag, nagrigat mo gayam ti agpakutaw. Kasla saan kumit akabailan. Pasaray agsaraaw ti tiyan kaw. Ay, inakidimangan. Parparigate kidain ti bagay, ha? Kunak man, no saan ka namang rabi ay. Adda ka mo dito'y kusina amang mangan. Mabisina nga raw. Agsaraaw ti tiyan kaw. Kasano nga rod ako mutong kangay. Ang mga nagsakitak pa'y kitdi ano sa anak amangan. Ad-dalaang agastos. Kit basit lang kumaati ka na. 1 cup lang kumangain na pa. Uno kagudwa. Kasla saan mo't amalayaw ti kabalyom na itain na po imaw. Sobra mo dayta ako ng badong. Ay, mabisbisina nga raw. 1 cup lang nga inapoy tikinan ko ideal daw. Iso akas taunay abisin ko ita. Ayawan mo tuyang. Inutom ti agpakutaw. No kasta ka na yun tin na po imaw ayawan na. Saan ka kumutaw? Maray, gumatangak man iti posporo. Kumusta nga iti panagpakutong mo, Marituyang? Kaslawan pa'y mo't pakakitaan akimutong ka. Awan pa'y mo't makabulan. Saan mo pa'y mo't amadlaw Kat agdaydayit ka mo't laang. Agdayitak mo't sa gabasayt. Anya sa gabasay? Jak kabailan abiglaan ti agpakutong maray. Iso nga inutek Rumbang laang maray, tapno saan kakat nga agmulta. Agpakpakutong mo lang ni Clara. Ay kat no saan nga agpakutong, ay kat duwa kayo nga agmulta. Clara, si kakadinday ta. Apay kaday kapitana. Ay na,
Madlaw matan ti kimutungam. Agpaisaw, Kapitana. Wen, kimutong ka. Di nga tatuyang. Kimutong matngatan. Kunamot ni Marikwa nang anakita na anapan gimatang ija istorna. Ang awan pa'y matkano ti kimutungan na. Amagan no saan might nga exercise. Diyak mo Ay, maabak ano saan nga exercise. Ala, lalaingam nga ron ti agpakutong. Tapno mga baka kat agpapakan ni Marituyang. Mapantama ki uragay ti baboy, paray. Nagpartin ni kakadamyan iti baboy. Ay, inta, ta makasidsida ak iti karnit baboy, paray. Uray siya nga ron, paray. Ang mabit lang. Saan ay ang agpakpakutong ni Marituyang? Di pa'y saan nga makasidat ti karnit baboy, paray. Anya nga agpakpakutong. Kano nagirawit mo tamangan. Di na kaya ti agdayit? Ay, saan, paray? Isulat ta. Perme, arawit na. Ay, sigurado ang maabak no kasta, paray. Ay, makamumutay na, paray. Isaw, tinakitulag. Di makamumutay, ti pagmulta na. Nangalabi ti karnit baboy, inteng. Napan kami nakiuraga ka ni Pari Badong. Naglukon apari badong. Amo nang agpakpakutong di kabalay na. Ang gimatang iti baboy. Saan ka nung agpakpakutong ni Marituyang? Anya? Isuti ko na ni Pari Badong. Ay awan nga rod sigurado nga agmulta ni Marituyang. Nagpakutong nga tamat kasalip na, uno kalaban na. Ay, kat no nagkita kami itay laeng, kat malasin ko, makitak akimutong. Oh! Ay! Ningarod Marituyang ti agmulta? Mayatay, dahito'y apan nakaluto na. Namaga nga adubaw ko naman. Ay na, uray lagman mantika. Sakit adaw ti sili na. Ay na, naghimasain. Badaw, anya nga ide talulutwam. Unay kita bang lunan? Adubo babaw. Ada na igisa nga ugot ti pa ko ijay. Isaw ti sidam. Unay kamutan. Adobo ti sidam, idinto ta siya pag sidaan nak iti pakaw. Ay natuyang, dandan ni talubulan. Ngam awan pa'y makitak akim mutungam. Ang mga nusan mo lang ang nagpakutong ni Clara. Jakto pa'y maanusan tagpakutong. Amo ka, saan na mo la ang maanusan? Ay di ka lang mumit Ay basta, ikanak di ta inlutom nga dubaw. Gumatagak man, kuanang. Ay, sos. Nagmayat-matan ti ba, Game Clara? Kas ka mo labalasangan. Wala, tabinigat ti exercise ka. Kan puro natang kan prutas laang ti kankanag. Ay, awan nga rudan Sigurado nga agmulta itan ni Marituyang. Apay, saan ka diya nagpakutaw? Kadto awan mat makita kakimutungan na. Ay, naskan atong palan natin nagtulagan tayaw nga agpapakaan. Ay, agungot kami akan ni Maribanang no saan nga agtungpal iti tulagan. Adda ka din nakasagana pagmulta, Marituyang. Anya amulta? Apay, sigurado ka ang nagpakutong ni Clara? Kano'y may gimatang itay. Nagmayatan ti pamagina. Kaslamot ten balasang. Anya? Ay, saus, delikado ak nga rodan Apay, awan pagmultam. Ay, awan nga raw. Ala, rogyamon ti agbirok iti pagmultam, Marituyang. Sigurado ka akim mutong ni Clara, Maray. Wen ko naklangarudan. Mala, mapanak man ijay balayda. Kapanak-nakak nagpaiso akim mutaw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Talaga nga impay-pay sumgayam tinagpakutong Clara. Tuyang! Anya tinapasamakin ka. Imbis ako mutong ka, ad-adaman tayo nalimukmag ka. Ay, marigata nak nga agpakutaong. Saan ka lang siguro nagpursige, nagpakutong tuyang? Ay, sapay awan pagmultak. Ay, sana mabalinti ka sta, tuyang. Nasken nga agmulta ka, gaputa na itatitulagan. Ay, Clara, mabalin ka day nga ikanak iti sumagmamano nga aldaw tapno agurnungak iti pagmulta. Maala, tapno di mumit ko na. Ikan ka iti makabulan. Kalpasan ti makabulan, naskan atong palam tinagtutulagan. Ikaray, Clara! Talaga akimutong magayam ni Clara ba daw? Sapay awan pagmultak. Ay sas, makamuka mo dita na. Di nakiramraman dita. Pangalaak nga ingarud iti pagmultak. Pinanunot mo kumaa. Sakbayan nakitulag ka. Ay, mapanak agsapaw iti pagkutanga. Amaw nga dakwarta marikwanang, iso apang nga asim man tapautangan nak. Saan na balay, pagkaantayumot ti utanga. Saan ka di akino nakada kayo aday tati New Year's resolution kaw? Sa anak nga agpautang, kan sa anak nga umutang. Ay, sa dino ngay nga rud ita ti pangalaak iti pagmultak. Ado dita ti mabalin a pagkwartaan, Marey. Mapan ka makitangdan. Ingka makibunag iti Halo Blacks, kan darat dita. Anya? Ay, salbagkit day. Agkalingutan akong nagbumbunag iti Halo Blacks. Ay, namin ano akong nagsubli-sublay. Ay, imbaglakit din Kainikanak iti may saabulan ni Clara. Tapno makaurnungak pa'y iti pagmultak. Ay, salbagkit iti kastaw. Diyala ko man nakitultulag. Jakmut kabailan tagpakutaw. Ay na toyang. Narigat ti makitultulag no di ka agtungpal. Nang nuna pa'y nga rod, no adda saritaan amulta. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Ken iti direksyon, Fuji Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Mark Molag. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagtangan.